Karam mi puidu takteu chi bai vek ule man ki bata ka chung te zong zong kalo lom le acheu voin hian voi khat kan ram hlotlin na le ram mi puite tho ho na thatak tak te kan soi le don ni chu tiang chuan kumzabi sumni le pakhat na India rama hian thil tam tak a thlenga he hian India ram changkang tak din na lungphum ati chak kani en tian han soi tai la August ni somni le pathuma nge hian rami pui zong zong in National Space Day masaber kan mangani kha he ni hi in mang vek nge yang ti karingani voi khat chu Chandrayaan 3 hlotlin na hi in lom le nge yang ni kum khan he ni hian Chandrayaan 3 chu thachim lam Chief Shakti Point ta hlotling takin alo tum to ani he hlotlin ro pui tak hi khovela ti hlotling theiram masaber alo ni pha ta ani phian te uram thala te puin space sector reform sin hlok pui le chu wangin voin man ki ba ta hian space sector nen in zom ka tho pui thala then khatte chu biak kadu ani space tech startup Galax ayatanga team te point miron zom veya in biak nan pui turin anon tel don ni he startup hi IIT Madras alumni te ania heng thalai zong zong hi voina hian phone line a kabula anom vekani Suyas Daniel Rakshit Kisan le Pranit te ania heng thalai te chanchin hi in threwe duang hello chibai ule kapu chibai Madras hunlai in thian thatna tun thlenga alanget thi kalom pui tak zet zet chewani hewang hian Galax ai tan in tum thayani tin voin hian chu tlem tal khriat ka du do na hemi chungchang himin thil te hemi rual hian technology tangin ramin hlok me enge mu ti te po in soi bokang chu ole kaming chu shwea sani yakan vain IIT Madras om vek kan ni chuta chuan kan zira kum rang rang zir kan ni engineering lam zir kan ni tin chu ti lai chuan hyperloop ti project a om thina kan du apiang chu kan ti dun ta thina ni heti lai hian team kan dinanga ti in ruam man na kan siama aming chu avish kai hyperloop ani tichuan America rama kan kala chumikum chuan Asia team om chun kan nia America a team sangkhat le zanga ve zinga ati tha team somnia kan telve pha ani ole thubel chian do zo ka hriat ma in heng thilawang hian kalom le mai kalom lu tu ke hlotlin ang chi kan nei lai hian kan in thian thada chu athuk zual ta sau sawa chu tiang project har sa tak tak thok tu chuan in rin tok na te po kan lo nei ve ta ani chu ti rual chuan SpaceX le space a privatization hi hon kha enila kum sang ni som ni khan thuluk na poimo tak siam ani ta boko chu kan phur pui hle ni tin raksi thian enge asiam ti soi turin ka du enge a hlok na ti te po raksit Uttarakhana khoya nge iom thin kapu almora khuwa kani chu ti ni chuan nau pang mai tu ini em Oni kapu bal mithai hi kadu bera technology hian space atangin chuma tangin mu theya zana po a mu vek theya chu wangin nam chung mun thang thanga ni tin thalak chiang tak kan la theya ni tin data kan mu te hi kong nia masona tan manania a masaber chu India ram hi nasataka himasia mani kan ram ri tele kan tui fin riat te po ni tin kan vil renga tin mel mathil ti dan te po enfi ani bok tin armed force te hena intelligence kan pe thei don boka tin hei hi India ramalo nei tu te poin an hung tangka em don bokani space ecosystem an hung chho zela tu na hian in teamin in thak dang lam na nge an mu kaming chu kishan ania Galax ai kan tlang zar tang khan he thil hi
in space alo thleng kan huta a policy tam tak lo thleng kan hu bok kani tin geospatial data policy le India space policy te po ani tel bok kani kum thum chung khanin in thak thleng na danglam na nasa tak mai kan huwa process tam tak infrastructure tam tak le facility tam tak ISRO hian siam chuaka atha em bok kani ISRO kan kala kan hardware te kan test thayang bokin tu na chuan olsam takin hi kan ti ve thei to ni kum thum kal ta khan chu tiang process te chu hetiang hi alani lava ke ni le startup dang tam tak tan po atang kai le a chan chu tu na ya FDI policy le heiwang hi ani o Daniel hian thil minam thil ve te se kapu thil mu dan dang kan nei le a engineering zirlai tengai tuana in thak danglam na kan hmuwa tun ma chuan zirna sang zok ziran duwa chuta chuan space domain a po na tho chun zom an du thin ma se tuna chuan India rama space ecosystem lo chuak thle towa chuwang chuan India rama lo kir le a me eco hian na tho an du tan ta ani chuwang in feedback thatak tak kan donga kan company bethen kha chuan hi wang hian na an hubok Kanga idan chuan in panhian aspects in soi ve ve a Kishan le Daniel te poin mitam takin an nga event nge yang ti karingani area pakhata siam thatna om chuan chutiang chu industry chu ania hetiang hun hi he space industry hi voina tang hian in tran chau ti ngai tuin ka thian no pangte hnen a hian hi an tran chau ni lovin hun rem chang ani ti ka hril du ani hei beiba ka hian an mani sumle paila ma so na tur le khovel pum huwa pa har san na chin fel na tur po om tel bok kani chuwangin kan soi du na no pan lai chuan kan lo pui tlin huna lem chan thiam in fiam mi kan niang ti kan soi thin ani chuwangin hetiang thil hi alo thleng dik thin ani ma se voina hian mi pakhat alo pui tlen chuan entrepreneur ni adu thu space industry na tho du thu asoi ka hriat chuan he Transformi Plus WPS AI zong a hian kan chan vote claim te kan nei ti hi kan tan chuan thil chuan om tak ani pha ani thian te u Pranit Kishan Daniel Rakshit Suyas inin thian thatna ange pole in startup anghet don ti ka sei du ni chuwang chuan ang ni ho hian hetiang naro pui tak hi in thok the ani kun claim te kalta khan IIT Madras to theina hun rem chang tak kan nei theila umaya chu institute thatna chu keima ngein ka tong to ni engpo ni se IIT chungchang a hian khovel puma zo na oma chutarang chuan kami telo chuak hian India tan na an tho hian thil thatak an thok chuak nei don ti karing ani nangni zong le space sector thok startup dang zong te chunga du sak na ka hlan boka nangni thian panga tenen in biak hi nuam ka ti in kalom hle ani me इस साल मैंने लाल Karami pudu takte ukumin hian red fort tatangin ko una kapeya political background nei thalo thalai nuai khat chu political system nen inzom tir turin kange na ni kha hemi chungchang a hian chan naro pui tak kan dong ani hei hian kan thalai te hi politics lamalu anin pe izia ati chiang hle ome hun rem chang dikle kai thona dik an zong ani hemi chungchang a hian rampu ma thalai te hnen atangin le kha kadong nual to bok social media a po mi puin an lo dong song thaleya rotna chi sang miron thon nani thalai then khat chuan le kha hei hi an tan chuan ngai tu a phak lo ni ti an zia gani pi le pu nu le pa te point political heritage an nei lo wangin adu te po politics a an lu thei lawani tin thalai then khat chuan grassroots level a tho konga ton fiat thata kan nei ti an zia ka chu wangin mi har sata sut kian konga an pui theiani thalai then khat chuan chung kol politics hian talent thar ti top ti an ziak bok thalai then khat chuan hetiang malak na hian kan democracy ati chakle zual don ti an soi thung heng ngai dan le rotna thupui ranga ron thon tu te zong chunga lom thu ka soi ni tuna hian kan tho hon mangin hetiang thalai politics lama mason na nei lo te po hi politics lama an local thei ngei ka be se ya an don thriat le
Thanghem ngai na chu ramtan atang kai ngai ka be se ni karam mi puidu takte utun tuma hian har gar tiranga pura des tiranga intin hirong pathumani arampum hirong pathumani ti campaign chu nasa takin nei ani he campaign ne inzom thalak mak tak tak te chu ramsum hun rang in alo chuak ta inchunga color moi tak ain her chuak ka chu kan hmuwa school te college te university te chuanin tricolor moi tak kan hmu ni mi ten andor te office te tricolor anda a tin nan desktop mobile phone le lir thaya te po tricolor anda telbok mi te anin zom khoma anri luput mang an soi chu hian campaign tin hian mason na anei vekani tuna i TV screen at lagi mu te hi jamun kasmira resi atangala kani keta hian tricolor rally chu meter zasari le somnga sei flag nen nei ania he rally hi khovela chena railway bridge sang bera nei ani heng thalak te hi amutu piangin moyan ti nan hlimpui le tuna chuan Independence Day hi social festival alonita a hei po hinang po in itong to ngein karing ani mi te chuan anin chu tricolor garlands bangin an cheya self help group le in zom hei che te chuan flag nuai tam takan buat sai bok kani e-commerce platform a tricolor rong thilzor apung nas em bok kani Independence Day pualin kan flag rong pathum te chu ramchung hun tina lei tuile vana te mutur om ta harga tricolor website a po selfie nuai nga chuang da ani bokani he campaign rampum mathun zoma hei hi ek bharat shrestha bharat ani e एक सूत्र में बांध दिया और जानवर karam mi puidu takte mi hring le ran sa te in hmanga in na chungchang film tam tak in lo ento nge in karing रियल स्टोरी tula hian asama thon thu diktak mai siamania asama tinsukia bial khote takte bare kuria chuan moran khotlang mi an chenga मोरान समुदाय के लोग he khuwa hian holok gibon an chenga hei hi holo monkey ti ani जिन्हें holok gibon te hian he khuwa nge hian an chen na an siamani i riat chuan mak iti hleyang he khuwa mi te hian holok gibon nen in zom na thuk tak an ne ni chuwangin lakpa hian gibon nena in ka ti chaknan na zong zong a thok vek tani tin hei ba ka hian gibons zong apian le thina nen in kung kai na thil te chu an ma ni mi te tan an tiang bokin ti ve an rel ta ani tin gibon zong te ho ei tur pal hla te an ching tel bokani ei mai ba ka hian zong gibon te ming po an phua tel bok ama ero chu tu na ya heng zong gibon te hian ambul na ya electric hrui kal tlang wangin har sak na nasatak an to ka ऐसे में chu tiang din hun chu he khua mi te hian sarkar ne na an thena reilo te ya anon chin fel sakta ani जल्द tuna chuan heng gibon te hian thalak na tan po anin post ti min thil to bok kani मुझे बताया गया Fian te u Arunachal Pradesh atang local country nau pang te po hi nung chama inalama anduai lo hle Arunachal country an thala then kha chuan 3D printing technology an mang tangka ema achan ikhriem कि वो वन achan churam sa te chu an ki te an ha te tin an ru rang te zonga man an ni lo nan और chan suwa him an duani ये टीम dabamba pu le likha na te kai fuan hnuai he ti hian ransa mun rang 3D printing an ti thina ni ransa chu an ki te an ha po ni se heng zong hi 3D printing hangin an siam ta thina ni chumi tang chuan in cheina dress le cap ang si thilan siam ta a hei hi biodegradable material man na tur alternative mak tak aloni ta chu tiang a thorim na mak tak mai chu ngai hlut lo thei ani lavani hemi konga hian startup tam zok lo chuak zel se ka tia chu tiang chuan kan ran vul te hi hum halani theinan tin kan tradition te po akal zel theinan kan sweeper unaw te hian chu ta chuan thil mak tak an ti tel lani और परंपरा भी चलती रही tin he kan unaw te hian west well ti thucha atak taka chantirin min hmu tir me kani
से he team te hian खुद Jabua Park pakhata bol hlo pai atangin artwork mak tak tak an siam ta thina ni प्लास्टिक he na ta hian plastic bol hlo an khon khoma an sevel atangin bottle tire le pipe te an mang thina heng artwork ka hian helicopter lem te car lem te tin canon lem te po an siam tel thina pangpar moi tak tak te thil lem chi hrang hrang an siam ta thina ni इस्तेमाल किए गए tin का उपयोग heta tire an man te hi benz nuam tak tak thutna tan te an manga tin sanitation worker team hian reduce reuse and recycle ti mantra an mang thina ni और रिसाइकल का मंत्र an thorim na wang hian heng park te hi moi taka alo chuak ta ani hei hi mutur chuan tu chung mi te chau ni lavin a che ever district a cheng te point hetiang hi an nga event hle ani के जिलों में आज hian tu voina hian kan rama startup team tam tak point hetiang malak na hi environment ti masonan an zom ve hi kalom hle team pakhat e-conscious an oma plastic bol ho mangin eco-friendly product an siam me kani kan tourist mun special area bol ho dar zel te an mu in hetiang hi an ngai tu chuak ta ani heng te hi plastic bol ho atanga an siam chua ania atangka mani karam mi puidu takte u रक्षा ni ngamo zat kalta ogas ni som pakwa khan raksha bandhan kut kan mangani kha hemini vekhen khovel mun thanga World Sanskrit Day manani turla hian ram chung le ram pon mi te chuan Sanskrit lam hui hi an ngai na hleya khovel ram tam taka Sanskrit tong tung chang a hian research le experiment sang thran nei me kani thu kan soi chun jom zel ma in audio clip toy te kan play khang chu प्ले कर रहा है Титиршу шиграгам гангам и дам лакшманам абрей. Вот ты пирахтенде. Секертут. Сатудриштва надитире навам ишваку нанданах. Титиршу шиграгам гангам и дам лакшманам абравит. thian te u he audio hi Europe ram pakhat Lithuania ni in zomani chuta chuan professor pakhat vitis viduna chuan malak dadanglam takania minga Sanskrit on the rivers ti in navuani chuta chuan pol pakhat chu neris lui kaman pum khoma veda le gita te an siara hetiang malak na hikum eng mazat kalta tang khan alo om reng thina ni इस बात में karam mi puidu takte u kan zawai nuna fitness hi poimo hlea fit takom tur chuan kan eile in kan nun phung kan nga event angai ni रहन सहन सब पर ध्यान Fear Tantiga Plus WPS AI campaign ti chu tran ania करने के लिए ही fitness sungchang mi puila khiat tirna tan man thinani tuna chuan kumle class rang mi ten frisel na tan yoga an mang tanta heng zong hian atum ber chu chung ko tin frisel taka kanom theina nani Trian te u kan chung kwa kan hotlang kan ram kan zawai malam hun chu kan fa te frisel na ain khatani no pang te frisel na ta na tha tan chuan eile in mu mal tak an nei chun zom zel apoyamo bokani no pang te eile in tha hi ramin angai poyamo mania हमारा ध्यान रखता है kumtluanin an eile in hi kan ngai event turani thakhat chung chu ramin abik taka ngai poyamo bera anei thina ni chumi tan chuan nutrition month hi kumtin September ni khatatanga ni somthum in kara man thin nani mi ten eile in chungchang an hriat theinan nutrition fair anime camp now sen piang him te in lama tloa seminar webinar te angchi manrotam tak mountain ani bok tin an kan wari hnuai hian mun tam taka nu le fa committee te po din alo ni to thinani heng committee hian no pang eile in lama har sat na nei now paile now sen piang him nu te chu anga event zui zela ain kol chun zom zel boka an eile in turwa manna asiam sak bok thinani nikum kha nutrition campaign po hi education policy thar tenen ain zom boka he campaign portion bi phadi bi manghian no pang temhason in thau tak chu ngai poimo ani bok hiam napuna nutrition awareness campaign a po itel ve tu rani फोकस किया tin WPSI te hianin he malnutrition do na konga hian
nasa takin an puidon bok kani जरूर जुड़ना चाहिए इस बार की मन karami puidu takte u tun tuman ki ba chulo du tok don toila से man ki ba tarami puite nen in biak hi aro pui kati em thin ka chung te nen thutlangin borok jang khai tang hoya kan ngai tu na kan soi tlang thin ang main ka in fria iril ru ne na kan in zom na te inga idan te irot na te kha katan chuan a hlu em ani वाले हैं nire lo te a festival tam takalo thleng le mai lo na शुभकामनाएं ka du sakna ka hlan cheu ani का त्योहार भी है janmashtami kut po गणेश चतुर्थी in khatir lama ganesh chaturthi festival nei ani do na onam festival te po alo nai ta hle देता हूँ इस महीने tin milad un nabi po kalom pui bokani तेलुगु thian te u tun thani somni pakwa hi telugu language day ani ya hi tong mak tak kania khovel mun sang sanga telugu tong phang zong zong te telugu language day lom pui na ta hla du cheu ani प्रपंच व्यापारी thian te u ro tui tlak tamlai hian film khur turin kangen non le du cheu ani Catch the Rain movement a po telve turin kangen du bok cheu एक पेड़ tin hei ba ka hian campaign pakhat ek pet ma ke nam campaign chu ka hiat non tir du le bok chewani thingkung tam thei ang ber phun la chu tiang te tu chu midang te fui bok che tin paralympic si Paris a khel tran ani mai do na भाई बहन kan unaw rual ban lo in fiam mi te po chu ta chuan an thleng to ani India mi viable se za somli zetin in fiam mi le player te kan chuang in kan lom pui hle ni kan player te po hi #cheer for Bharat mangin fuila और बहुत hale lama kanin hule theu don nia तब thupui tam tak kan soi hole don nia chumi ma chuan du tok ri thotang kalome namaskar